yepi baro. Naga gospel kat kumu Markus kalanang baningkong dekat country hadu arpo. Ujisu ulakot yaki apostol. Kat pa udang yat harut kapung Galilea ulai arngot kinongtong dokha. Bat kila yatong dokha bat agapung dagajar. Disulong iki ale pojanga bat ngan pelong yepi kinongtong breu. Markunta kila yeno ya lagi jar bat kila buat yau pidaban pule aduba good but jisu ban kodya kisenran u klem let shain jeng baru spa jagi baklain ki sportman ne haki jaga ki pule ki bastard jana lalet ka jaga pait ba but kibri bakum no khan Negi ba shongkai, negi ba petkai, negi ba yengkai, negi ba krenkai, no. Kat ba kidang ya trei ola kot. Ngapaban yala me fisyak jutam barim kita banding kong jong isim. Ka lunang khat khandai dekot khat khandai. U Elijah, ulai une Elisha, ukunu syapat. Ulur nadin ki masih kadar lengkor. Berkat bau dang tray, weli jauh la bread ya laga baranti halor jungu baru lakot jauh. Oh, te gohimen ko para bayit. Hagan nga por lockdown ru. Don bon ki basong kuslai. Don ki become smart. Ki tray double. Bale. Namar ki long ki beri ki bam ju jai tu. Te uple na ukod yengi. Ukot bagi baca itu kita cia hadu sipu baca no. Ukot kita dan non kebon kebobah berbinyui kini kita leyu sisendan. Tengok aku ban penkan mau yang apa dia feel aje. Agar mereka pun lockdown, nyurung ide ban. Train apa dah play, but train kita kamla jong. But ngakuar banai kuplay kerpang kini kita jaga bora bayi tenat. Tengok agak dah jong Father Gilbert. Boy, principal jangka school jengi, ubah, nesitang ban peni yepi baru gini jaga apa internet babes, makan pa bidang sengap yak tenjung ublay, ikan mauru kemariang, bau ublay ulat thaw ban ngin sumar ilebha bang Pope Francis aga laudato si gajing mata jungo, but ngin duai karpana benda pada bag school jengo, ngarungan lecture silawam, ban ngin saya kendu hadu dan don di lockdown. Baru beli beren bor berapa berkon mensimba koin karku yepi.